What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Sorry, if you want to eat any food, you have to come to Osenko Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Ebiani Pabedidi. Wow, Shenamna. Well, you my dear BB and MBA. I had a 7 up here, Bedidi, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Namu Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station. Abesim for me, Mama Aquaba Shonko at the back too much. GH so na yedi enhyemu yi ne busafo updates ayenta aka ewo Abesim murder case koso ewo Kaneshie Magistrate Court na sabre yede eba besom mo beka ya enchebia na de besom mo se here no mo ko na watwe we mu no so no judge penu no atese wote asem no so wodi asem no ni leave no na atese da so etuemu ntimi ambehwe atese no no the second time womo akọ for hearing judge no enye available na this time around no fofora bepiemu ewo ensem no emu ene se Richard appear mensa enkanese na yenim no ne case no eba na say a lawyer for Ghana ha the aban edema eni tese womo a womo ye private we omo private ownership omo ye omedwuma na is obi enu a waya krado se obechile mu na waka na asem no ebo aboa na nampokwa no wa pray ewo emra kwan so ede amano na no se ekoso de bia de wono nko ankonam eno de bakot no se sia de wenya freelance Canadian lawyer wo be ka no ho no be any defense ewo nsem no emu ewe ebeto dwa ebra wo call second hearing ebra na the judge ni so no so na leave no etiemu na tes wo mo agenda case no e dia 17th November ene beto dwa say judge ni ana memfa nche me lawyer ni awofika na tai be defend no ewo nsem na nsem no beto dwa sa no amanfo adwo mo kasina kakra dia fa won say na abrante Ghana follow ya po atese no crampo dia binde ma crampo na se wonim se wedi boni se so beke bia ma okra no ye nsempi na se wait we nya bia fi Ghana ha na Canadian lawyer free ni maimu e dia ba Ghana freelance abe defend no na se what meaning is it atese die mpa ne wo mu a enu nti na ekoba ne sa na ne niem no amanfo hu ne se nsem no se sia de keka kono se na dane afa no wan sha na esa branche we se sia obenye obi obegine mu ama no akabia manage na ese ya nhwe ne ye krampa na ese ne nsem no asochi a Ghana fo hwe nim se go benya no de mo drupa na tese obi hwe na obi ti won nsem a so next time odwun krampo susu obetu sa na esa ne bia na ese enko obetwe asa se obi asochi a wenya enti nanso so obenya defense law na obedina mama ya dia yenim sa lawyer for there nipa na di bone ne kura mpo ni twemu bisu edi bone ko se o mo fa nche no na o pa acho mo nte suma no wan sheda sa ni o mo nsema o mo de ko mo start di ya no na enti ye beke bia mana ma ya te sentence no so na se ebe ha atwempa ne Ghana for do na adwin a wo mo de abeto abonte na bi susu se we kana na bi na Abesim san se eyade se abrante ono ya ankonam se ne nim no ye hu no se wodon kwa na tini fie o Abesim no no kwa bi ewu na se na adwum kantiri wodi owu anko obi enu a wo be fi bebi aba be janechi Canada ho krampo no se wasem duro krampo na te sen na lo ye ni efi ho e dia bana se bibia kire pefe se empanifo bi ekuku dambi atese wo mo ewo tumi o metimi afa kwan biara so agire mu abo abrante we ewo ensem no ehu bi enti na akoba ne se sia dey lawyer ni free Canada esa aba abebo na tese bibia anya Ghana fo won se wasa ye freelance na tese enye se aketwe bi da no ho se obi atwebo bi da to no so lawyer ni a wo be nebo a wojimpo eni se wo ba in the name of freelance tese ofofo le fofo Ghana ni enya asem Ghana ni lawyer kra ka bia ma no kapolete sen na we ye fi amano ne eba to so freelancer obeka edi ama abrante Richard apia according to Ghana for do na ye ko hu se
ye di twa nipa en na me hye ne fridge ma tese bibia kyerɛ sɛ wɔno na from so no ana bɔne no wodi ye na ye se ye bɛka ne nsɛm no ɛwɔ saa kwan we su na sɛ bibia kyerɛ sɛ nyama enye fe se na ekeka kɔ no nyama ni betimi adane se na Ghana fo susu se maybe aso no be duru no wan hwe ana ankoba ne saba ne nyam no busuafo de akɔdie na se yeni a ne di bedi ekyire ni ya twɛn ehu se eye judge pani a yesi for private issues inti waje leave for 2 consecutive times won't be metna asɛm no so ni asɛm ye no na se behwe nyabotre eledi nsɛm no kyese ne ba ko wie sanse esi Ghana for yenya ye nsɛm aka yenum atese ye twɛn se mra no be taking the course na edru final day no ye day of sentencing na ehu se aso mra no na di se ne sese ene ni ana se na aba ye tetini die ehu ewefa ensem no adani edi aboa no ono amu atese already na ye tetse o privileges kura dada say fried rice and chicken wo demand o remand wada ho na say wo se benya Canadian lawyer wo be gina mu freelance e dey defend no Ghana de want na o man bia na say wonni de ekoso wo wiase mo man bi say ene yetimu sese aba ni de mu no sana eyenim ewo man Ghana ye de emra ene ye duma constitution ene di so e de ara bonni said wedi ne so set den krampa wo mra kwan so no wodi SF atase ono nso ne fa wodi mu no benya wo bia obegina mu e de ma no na san ko ba ne se Ghana obi eja ne chidie na afa de Canada ni ene bedi ne chire no na aye amanfo won batenim se eye mra kwan so nti se na asem ne be wie ene sesi ano ehunhia se ye behu enti abusafo we de monka ye ho na ye fe ni nsem no echi enkosi ye besie na ye hu asochi abrantie we na Ghana ye tie se koyi a ye beka ankoyi so a ye beka etine se Abesim nsem no ehun update enamde abesomo waje ntwefa ho bia bomoje na fa ye comment section or na fa sumye na biem no share video way on all their social media platforms. Follow TumaGH or Instagram, Twitter so @TumaGH _ Facebook TumaGH. Medinde na ama obusua. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osekum Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes aduane bia aduane pa bedidi wa wo hwe nam na wele ye made bibia na bia diwo aha na Stephen Pia bedidi a ekọ viral no I would order aduane you are bringing it right there at your doorstep enti aduane pa fie mum na mo be aduane pa na ha na aduane papa wo ye wo East Legon boundary road opposite the self filling station